إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أدميد أرغم بعد كان حيض نفاس أدي استحاضة بيغتو تبيفون سنغدا غنوان حيض جليكي أنهنا كرمة فراتم إبس بلي حالتك غوليغ نون غتك أن ليك أي كرمة استنفاء فدان رحمك إكوى جماعة فاوالي إيه رحمك دريك نوفد مغسابون إيه رحمك إكوى من جماعة من آلي إلي فاباغن نكونني سابقي رحمك دريفلك نوفد مغسابون إيه دريفلك استقبال كرمتك إيه رحم تجارم من داديومك رحمك لي إيه رحمك متي فشلاغ لي جماعة قرآن دنگن نمس مي ما بندون نوهنگ مغسابون إكلا فشل فلاغنگس نكون لي إيه حيض جلي إما ميدن يفدين حيض جليكي أنهنا إنا غفرهم صحتك وحالك أن لي يغتك بس بهم غسابون أن لي نو أدي زخم مغسابون أن لي بسنو دين مي حيضكم غوانا نفاس جليكي أنهنا إنا ما بنو مفهوغا دريكو بهم ما غولين أن لي استحاضة جليكي ميدن نبي حيضا نفاس نون غتكان أده لي أنم وقت نون إهم وقت جا أنهناගේ كريمة فراتون نكون لي إليكي بس أي بس زخم مغسابون أن لي نون إنمس أنهناගේ إنك هاشين تري هنا مي هرمون توجه أن بدل غسابون وفديكم بس خللين أده ديفكت غسابون مدنبي بالي حالتك نون إنمس مدنبي زخم من نون إنمس بالي حالة فد حالتك غسابون نكون لي هذا إليكي كريم فدنا فدين حيض جلي بسنو نفاس جلي بسنو أي بدنا فدين لي أنن جه وقت نون إم وقت كان لي هذا فرد ما حيضا بيجتم بلا ما هنگا حيض جلي فاه كرمتك إبهر علاماتك علامات تقترن بين علاماتك كيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم دوسر وسر فشكن بس علامات مسلمون فاهغكو حيض جليا إهن ليا وكرمتك مسلمون بين كرمون أن علاماتك افرض كما كي حيض جليه كلا حيض جليه إهن عادا جليه تفاتوان إما حيض جليه باي فهر هناني كل كلاغا إهمي ما كيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها يكون الصحابية بيكملك بداغم بدانمني يكمنا استحاضة حالة كرمة فاواهك أنك حيض دوسور نون دوستوغا يكمنا كرمة فراتون ليان إما إكمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا مسوال دنمني إكمنا نماذ دوكلم ميتوي إكمنا دنمني هذا إكمنا دنمني استحاضة حالة إكمنا كرمة فاواتي نماذ دوكلم ميتوي إكمنا رسول الله إكفان صلى الله عليه وسلم مي إكمنا ميرشاد بني استحاضة دوسرغا نماذ دوكن نلما دين استحاضة قليا حيض قليا بيكر متك رسول الله كمان صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش من إرشاد بني حديث كرمني إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق رسول الله كمان حديث كرمني حيض قليكي أي أنهن دن ليكي أي كالكولاغا هن ليكي إما إلي أتوجهكم غاوانما نماذ كرون هتالاشي أدي إنون لي مانك حياة جلي نون أنا لي استحاضة جلي أنا لي أسفكم غاوانما وضوء كراشي أدي وضوء كرم فوقا نماذ كراشي هني أي ناركم أهريجين أنا ليكي صلى الله عليه حديث كرا حديث فوق مانا غناني أي ناركم أهريجين أنا ليكي مانك أي حياة جلي نونه إما رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش مي إرشاد بيرجع مي حيضة استحاضة يا دبا بيكور متكا مي إرشاد بني خلقلاغا إليه هرجكم غوانما خلقلاغا هرجكم غوانما أي حيض جله إما إنون لي فنجنما معنى كي
استحاضة حالة كرمة فامي هنا حيدو قدو سرقاوس حيدو قدو سر نوندو سرقاوس لي ميهم إكم أنهنون كرمة فرات نكونان إما حيدو قليا استحاضة قليا باي كوران بجه سابق حيدو قدو سرقا نماذ نكروه كم استحاضة قليا نكون كم قاوس نماذ بكروه إما رسول الله كفانو إرشاد بني حيدو قليا كي أنهنون دنا ماني كي أنهنون أبودس كرمة واكم كباتي بيكملون إنجين حيدو قليا هن صفتان إما أنهنون دنا ليك له هناني كالكولاجي إما إلي فنجكم قاوانا كمنا نماذ دوك اللفاشة إكم كو أنا اللي استحاضة قلي كمنا فين بداق النواف كم قاوانا وضو كرفاشة وضو كرم فوقا نماذ كرفاشة إهني أي ناركم أهريجين أنا ليك مرادك أي استحاض أي حيض قلين نونه أنا دين كالكولا أي عام قتيجا أمي جنين حيض قليه هنا كلا أنا كلا يكي راكولا هذا راكولا كي عام قتيجا هوريها ليه بس هناني راكولا هم بايفارا حيض قليه هناني راكولا قبس دين أنا كله كي ريندو كله كدافع دعوتك نوتا إيج ماتيجا دوس وفدفاع فدعوتك بس حياة قلة نكم هنانه دين أنا كله كي خال كله هدو كله دمدوك قدك علي كله دافع دعوتك بس نوتا هين قدك دنوانا مثالك ميهكو إتشد دومتك أنا تا دومتك بينو كرا فين دالو كسابون نكم بدن هدي بيجين هيجكم قاوانا إفين هن فدعوتك علي كله دافع دعوتك بس بايفارا حياة قلة هنانه إميما مدينة أنهنون أصحابه كانوا تريك من وداعنا ما أنهم بيبي فلون عائشة رضي الله عنها جاريها وداعنا حياة به كتون سوال كربانة إما إكمنا بيبي كملنا دبا إرشادك كباتو إكمنا عائشة كفان رضي الله عنها وارضاها مدينة جميع أنهم بيبي كملنا دبا إرشادك لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تيكم تيبي كملون أوس وداعنا قنواش معنى كحيض لي آس هن مغتجا دين لي كنونو كمان هيكو طاهر متك أوس وداعنا قنواش هدو كلاج كاف كلو فين الجو مدان دين هدو كلاج كاف كلو فين مدان دين أوس وداعنا قنواش عايش تفان رضي الله عنها مدينة أنهم بيبي كملون ميرشاد بني مرادكي حيث قلي أو من إدو سرقاوس إلي مناكر متكا كفا نوات فوتي فتاتكتين بينهم كراني إما إفادين بينهم كرا إتشي بيبي كمبلون إفادين بينهم كرا وافا دين إتش نانغوا بلوالا باروكا كفا كم كوانما غنوانو كفا غنوانوكا جسونو كفا نانغوا بلوالا باروكا إبس ليغا أثر النتي مولين هدوكو لهوري أهم بجيا إتي حيث قلي مولين كنفا حيث قدوسر وسا دا إتي طهر قدوسر عسا إما ميفادين mi kafa kurmati faratuga kurmati faratun annale mana kurmatta ka beenun kurwe kafa kolu kula hama hudukula ga sabitu hurajma dandin awas wadana gonwaashe aistufanu mi bebe kamalna mirshad bani ema ekamako ekala kafa koluga hudukula nu huri enames rindu kula ebhori nuwata alikula makala kula ebhori nuwata kal wattare kula ebhori em vijja igmane ki adivas hayadu kantan nunime gina leetake nakam ga bes mifadain athar hurikam ga wanam adi hayatuge dosar mudat ninwe ema astfan dalwani hayatuge mudat nimenden hina tahir dagatma madukara vashe din ade mi sifata kanelum warabboda muhim wa sabaki ekala istihada ga anhenun emihunge kurmat faratu meneleki istihada ga leto hayatuge leto kanelumuga warabbodan ehitir wedene midenne fadain mi sifatan egiva horejikam ga wanam din aamu gotiga ففتم مسيفتا دسكور مبرم بودا ميكانتا بودا إنجيني إكان دكوري متوا فراتك مانيكي ميكانتا توجي إدرونكي أي أنهنو فقه ففتوغا حيدو جليك صفتا فقورين كان ألوفا فواير إبي فلون مسيفتا كان ألوفا فميوني أنهنون جاتون إبي فلون دسكور باغين أدي حيدو نفاس جوار جينا كانتا مي ألغون ميد ميدنا واحدة مستوى فلان كودا نونه بار جينا كانتا كي كيرت القرآن آياتكم كيرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتكم نمفا وكانت تكبرن بودا آد كاداغ متين نمي كانتتن آد كاداغ متين نمي كانتت بودا إنجيني إكانتت دماغ فراتك أي أنغننا آدين هنگوا حياتك مدة حقيقتك حياتك مدة midannawni hayatuge emme kur muddati kwato hayatuge emme dig muddati kwato haqiqatuga ebbes muddate كيرت القرآن آيات كن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة حديث لكم مدة أي حياة جم كور مدة بس أم ديك مدة بس كان يلف كانه
ವಾಣಿಕಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ್ಗಮನಕ ಇರ್ಷಾದ್ ದಬಾಫ್ ಕಾಣೆ ಹಯದುಗೆ ಮೆ ಕುರ್ ಮುದತಿಗೆ ಮೇನ್ ಮೆಂಬರಕೆ ನೋತ ಹಯದುಗೆ ಮೆ ದಿಗ್ ಮುದತಿಗೆ ಮೇನ್ ಮೆಂಬರಕೆ ಎಮ ಮಿಕಂತೌಗ ಅಬದುಸ್ ಅಲ್ಗಮ ಮಿದಾನ್ ಜೇನಿ ಆದಕಾದೆ ದೆನ್ ಫಿಕ್ಹ್ ವರಿನ್ ಎಬೇಬೆ ಫ್ಲುಂಗೆ ದ್ವಸ್ವರುಗ ekandar tan hingamu anna gota ballawafa ebebe fulunge mujtamaaga hemenwadaganwa salih anhem bebe fulunna swal kurawage mi ballawani aamugotega kiha waretto hayduge mudataki nota hayduge mudat demigen midani emme digwegen kiha mudatakatto nota avaswegen hayduge mudat nemigen midani emme kurwegen kiha kom mudatagato nota aamugotega ginen hayduge mudat mihingani gina mihunna mikurmatene kidadwasto ema ekanda takandalumuga fiquri mulim vesuri ಆದಕಾದೆ ಬಲ್ಲವಾಫ ಎದ್ವಸರ್ಗ ಇವೆ ಫುಂಗೆ ಕುರಿಮತಿಗ ಕಂದಹಿಗೆ ಮುಂದಾಗತ ಬಲ್ಲವಾಫ ಎಮಿಮ ಹಿಂಗವ ಮಿ ಹಯದುಗೆ ಮುದತ ದಿಗು ಮುದತ ಕುರ್ಮತ ಮೆದ ಅನಿಮರಿಂ ವಿದಾಳ ವ ಎಂಫರ್ತ ಹತರ್ ಮذهب ಶಾಫಿ ಮذهಬ್ಗ ಹಯದುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕುರು ಮುದ್ದತಕಿ ರೇಖಾ ದುವಾಲೆ ಮಾನೇಕಿ ಹಯದುಗೆ ರೇಖಾ ದುವಾಲಕ ಬರೆಂ ಹಯದುಗೆ ಮುದ್ದತ್ ಕುರುವೆಗೆನ್ವಾ ಕುರೆನ್ವಾನ ಏಕಮಕು ರೇಖಾ ದುವಾಲಗೆ haydu mi reka dwalige mudata hayduge emme kurmudat kumga mihmenani ei aam gotegga medukande men neti aada gotun le nukunna minwara le nukunnan da kamga wanama maneki aada gotegge le nukunna hayduge kandat kurmata fa mihakan aada gotega le nukunna minwarun le nukunna fadekum maneki aamugotega le ohigen nasfane ekamako kafakole fade ecche kurmati faratuga bendi jikamga wanama e kafakolu teme minbara le asfane ema mifadein le anna awmuga emme kurmudataki deka duwale shafi madhabge ajmerin ariga de shafi madhabge ajmerin vidalwani emme digu muddataki ei fanar dohe maneki hayduge muddat emme digugen demigen dani fanarreya fanar duala ege murad ege mane ki fanarreya fanar duha fanar revuren digugen hingejje kam ga wanama ad le aun kurmata faratu abis angane kurmata faratu le aun fanarreya fanar duha bur digugen hingejje kam ga wanama eki hayd nune yoti istihada gasfe ema hayd emme digugen hayd demigen dani fanar duha fanarreya ad fanarreya fanar duas enames ಆಮು ಗೊತೆಗ್ಗ ಗಿನೈನ್ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಕುರ್ಮತಿವ ಹಯದುಗೆ ಮುದತಕಿ ಹದ್ವಸ್ ನೋತ ಹದ್ವಸ್ ಮಾನಕಿ ಹದ್ವಸ್ ನೋತ ಹದ್ವಸ್ ಈ ಆಮು ಗೊತೆಗ್ಗ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಗಿನೈನ್ ಹಯದುಗೆ ಮುದತ ಕುರ್ಮತಿವ ಗೊಯ್ ಎನ್ನಮಸ್ ದಿಗುವೆಗೆಂ ಗೊಸ್ ಬೈ ಫಾರ ಫನರ್ಯ ಫನದ್ವಸ್ ಸಿಂಗಾದಾನ ಅದಿ ಕುರುವೆಗೆಂ ಗೊಸ್ ಎರ್ರಿಯ ಅದ್ವಾಲಗೆ ತೆರೆಗೆ ಕನ್ ನಿಮಿಗೆ ಸಿಂಗಾದಾನ ದೆನ್ ದ ಹಯದುಗೆ ದೆಮೆದುಗ ಮೆ ಒನ್ನ ದೋಸರ್ಕಿ ಮಿ ತುಹುರ್ಗೆ ದೋಸರ್ ಎಮ್ಮಿಮ ಶಾಫಿ ಮذهಬ್ಗೆ ಐನೂರಂ ವಿದಾಳವನಿ ತುಹುರ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕುರು ಮುದ್ದತಕಿ ಫನರ್ ದುಹೆ ಮಾನಕಿ ಫನರ್ ದುಹ ಬುರನ್ ತುಹುರ್ ಕುರುವೆಗೆನ್ವಾನ ಬಾಕಿ ದೆಹಯದುಗೆ ದೆಮೆದುಗ ಒನ್ನ ತುಹುರ್ಗೆ ದೋಸರ್ ಫನರೆ ಬುರನ್ ಎಗುತ್ಕಬಸ್ ಕುರುವೆಗೆನ್ವಾನ ಈ ಎಮ್ಮೆ ಕುರು ಮುದ್ದತ ದೆನ್ ತುಹುರ್ಗೆ ಮುದ್ದತು ದಿಗ್ವೆಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಏಕಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಹದ್ದಂಡೆ ಮಾನಕಿ ದಿಗ್ವೆಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಎಮ್ಮಸ್ ದೆಮಸ್ ತಿಮ್ಮಸ್ ಬಟ್ ಅದಕಿತ್ತೋ ಆರ್ ದೇಹರಸ್ ಹಿಂಗಾದಾನ ತುಹುರ್ಗೆ ದೋಸರ್ ಮಾನಕಿ ಹಯದು ಕಂತ ಕುರ್ಮತನುವೆ ಅಂಗನಗ ಕುರ್ಮತನುವೆ ಏನ ಹುರ್ದಾನೆ in ar deharwas not thing hatar fasharwas ema turuge digu muddataka waki haddennete ekama turuge me kur muddataki fanar duhe ade mihuriha mimgaltaka ves shafi madhabge ilmuris langaf meri ebe fulunge observation mujtama'uge ekandata hingamundiye kinetto ebe fulun ballawafa then kurindan faden fanar duha ay hayduge emme digmudat kam ga wana ma fanar duha fahum anna leki ay istihada gele ay gutaka ves hayduge leno den hanafi madhab ga ad shafi hanum ful kurba shafi madhab ilm ramadan ne hayduge emme kurmadat ki reka duale hanafi madhab ga ilm ramadan ne hayduge emme kurmudat ki tin duhe ad tin duale hayduge emme digu mudataki hanafi madhab ilm ramadan diha duha edwastaw geretake diha riya diha duale ema shafi madhab ga ilm emme kurmudataki erriya edwa kam ga wanama hanafi madhab ilm ramadan emme kurmudataki tin riya tin duale shafi madhab ga ilm emme digu mudataki fanar dos kam ga vidalwa kam ga wanama hanafi madhab ga ilm ramadan ay diha riya diha duale ema tafata gori emima
Hanafi madhabge ilmeren garihuga angena ko haydugen e hayduge mudad dihadwa sawi irwes le nukenu kam ga wanama den enukunna le ki e hayduge le ennu e istihada gele emima anghe ade angena ko enage aamu gotegga haydwa duwasfar ge itura dihadu haddemigen ki dekam ga wes ei haydu enemes dihadu haburen ituru wejji kam ga wanama eti ei istihada ge lekam ga ifa ekam qad hanafi madhhab ge ilmeren bidal wani misalaka angenaka enage aamugotega haydwani tindu kam ga wefa den hatarona duwes aamugotega haydwani ehnya tindu ekam ko mifar haydwani iruga hatar duwa haddemigen hingeje ehmejjiya den ehm wejja den ena aamugotega haydwa mudataki ei hatar dost kamga den mustaqbal ga balan jehani den ha megota den ena anikka wes haydwi ekkala hatar dost kama befa anikka wes dost iturje kamga wanama anikka den balan jehani e aamugotega ena haydwani e ituru idwa kama maneki emme farakus duwen iturje kamga wanama e ituruwi war balan jehani ei aamugotega ena haydwa mingano kama en as dihadu samamenden dihadwa hama adiyumun den ege ituran evs duhen asfikam ga wanama enu belewena haydakan e beleweni istihada kama den maliki madhhab ga ilmari midawani hayduge emme kur muddatakan egotka ves baki minganen noye baki hadden nowe ade maneki baki mita duhashe nota mita gadiyashe haydu emme kurkon demigen dani mihin bunane baki minganen nowe nuwata hayduge le emme maduwegen nukunnani miha min barashe miha kuda itukolake mihimbes bunane baki mingande kanelefaka nowe bay faran hama e fara nukunna kuda itukole nukumefa dem nimigen vesinga dane enmes mi alkan taka gulegen yar hayduge ba kalgono me dakkan jehni hayda gulegen nukurwe alkan takin ebore namaz fada kandatta roda fada kandatta adi mige ituran hayda guligana ehin kantatakin ebori mika indege warifawa anhenanama enaga idda ga wisum balan jehni haydu mi idda gunan jehni baki hanafi madhhab ga gunan jehni adai haydu anhena kam ga wana tin haydu adai tin qur'u ki hanafi madhhab ga alman ariga qur'u ki haydu shafi madhhab ga ilmu qur'umi mana karbani tuhur kama e tuhur kama bias e tuhur wes kan leni haydu ga mudat algon men ingen ema hayduge muddat kommen wes aba ingen je midene ifaden idda ge masala algun saaf ko on filo mattaka emiya maliki madhhab ge ilmeren bidalwani idda guligen hayduge emme kur muddat kamga balan jeheni edduhe moda duhe ge ebbe ei sabaki baki mingane kanda elifa netijeka midene ifaden idda e nimijjekan noto nemekan algumna saaf kurakashan nehngene ei sabaki misalakan iddeki tin haydu kamga wanama e tin haydu nimijjekam algumna ngene haydu ge duwasar kanda alifawatima nota tin tuhur kamga wes ekkala haydu nimigen anna ecce tuhuraki ema haydu nimijjekan algumna enguni ngene ati tuhur feshwakan ema iddage masalaga kommen wes bajehe haydu ge mingane kandalan e maliki madhhab ge ilmere midaloni iddage masala ettaka hayduge emme kurumin ganaki edduhe nota duhegge ebbaye ada ehima edduas nota duhegge ebba ay hayduge emme kuru minbar maliki madhhab ga ilmar garega ekama ko idda guligen ekama ko alkan taka gule gotun idda hayduge ebbes kuda minbaraka baki minbare kanel fakande nove maliki madhhab ga ilmar garega be from vidalona ham effar letiken asa nota lefoden asa den nimige mesinga dana ehma ay baki minbaren onne echen nune den hayduge megina minbara medu maliki madhhab ge ilmeren sudalwani ay fanar duhe adi fanar duas ay be from vidalwani ma bandu nu mihataka fanar duhe hayduge diguminaki ma bandu nu mihataka fanar duhe ma bandu mihun nattaka ekamuk tafatu adi haqiqatuga ma bandu mihako hayden nuane ekam kurige fiqwari mikmamad wahadakkumuga khasuga shafi'i madhhaba maliki madhhabuga ilmeren dekudaya nagotuga ma banu anhenu wes hayd wedane ema maliki madhhabuga ilmeren midalwani ma banu anhenu numi hunnataka
ad ma bandu fawa dariyaka bandu fawa angenu nu mihunataka hayduge digum emme digumudetaki fanardu he dehme jakwato ma bandu fawa miha aneki dariyaka bandu fawa angenataka hayduge digumudetaki ad vefum vidalwagatum ma bandu angenu es haydwane vefum vidalwani ma bandu angenataka hayduge emme digumudetaki aam gotegga e angenaku hayduwa muddatiga teriya tinduwas idur kollaniye maneki miha ku bandu bandu emihaki baki duwahaka ammugotega haydwa mihe misalakan hadwa emejja ma bandu wirga ena haydwima ekala hadwa gutire tindu sitru kollani ammugotega ena haydwani fasos kamga wanama ma bandu wir ena haydwa jiya fasdu gutire tindu sitru kollani hema adwas egota emima ibe from vidalone abadwes e anhenaku haydwa muddatiga teriya tindu sitru kollaf e balawa beleveni ma ban anghena taka hayduge emme digumudatashe emmima maliki madhabuge ilmermi hisabadwa gotuka misalaka fasdwas am gotega fasdu haydwa miyeko banbodo yurga ena haydwi ebefum vidalwa gotu haydwane emmejja enege hayduge emme digumudata belmattaka balan jeheni ekala am gotega ena haydwa fasdu gotere tindu situr kollane emme wane adwas den ehma adwo enege ifarga hayda nimni den alika ma bandu irham hama e ma bandu kamuga ena ehin faraka hayda wejje emejja ekkala ashagetere alika stinin itur kollane ehma egar mi farwane egar dos den alika anefa timon faras hayda wejje emejja ekkala egara getere alika stinin itur kollane ehma mi farawan sada min as fanariya hisaban aranden fanaren ermafnoga den itur wagenwan ema hayduga mudut fanare evren iturwagen nuane evs gotaka komegas haqiqatuga ilmi haqiqaten ay ma ban anhena haydan nuane sabaki hayduga leyaki insana ge hashiganduga mangenuga hashiganduga mi rahimuge mati dulifashuga forwe rakakurwe le enage darifulu rahim istiqbal kura janinattaka e fetus attaka rakakurwe le mifada janinan wata fetusen embryoing as rahimuga rahiman istiqbal nukurma gasabu ekala dulifa falagan gas mile nukunani emma mifadain nukunna leen haydaki ehmejiya maban anghena egotkavis mifadain haydan nuwana ei sabaki fetus en wat embryoing enage rahimga ufedijje e ufeduma hisabun den ekkala dariflattaka beenum krove kanaka wani rahimuga mihen raka korefawa le emma mile haqiqatuga ma banu fawa haluge nukunnana enma iskurige fi qawrin khas midane fadain maliki madhhab shafi'i madhhab ga ilmerin dakwadagati ma ban anhanu was hayd wedane enma is hanafi ad hanbali madhhab ga ilmerin garihuga ma ban anhanu hayd nuwana be fulun dakwadagan ma gotuga hayduge shartain e haydwa anghena aki ma ban anghena kan nuvum ema maabad angenegge kurimat faratun leen nukumejjikam ga wanama hanafi ad hanbali madhhab ga ilman garihuga e gotka wes haydanu e ehen le ekamak maliki madhhab shafi madhhab ga ilman garihuga ehama haydaka kam ga belevene ad hayduge hukumtan e leen nukunna miha annana wesme komegas ad ilmi gotun algon menna mihar inge maabad angena haydan nuane ka adin midennewni mi hayda beegatu den tuhra beegatu ilmerin vidalwani tuhurge adadi mi madhhab tafiwa ehbe ilmeringe rayotaka salgon danam mi tuhurge wahaga dannafa tuhurge gaganaka huriha ilmerin hanbali madhhab fiwa huriha madhhab tege ilmerin bas wada gannawa de hayatuge demeduga mi onna tuhurge emme kur muddatiki ei fanar dwaskama ade de hayatuge demeduga mi onna tuhurge emme kur muddataki fanardos ege digu muddatakan ebbes minbare haddenne e kitame bodad digu egen vestinga dana hanbali madhhab ge ilmerin hamekan mi khilaf dagenoni ebe from dalwani tuhurge emme kur muddataki fanardo hennune ei terado he ei dehayadu ge demedu ona tuhurge emme kur muddataki hanbali fi ringari hoga terados den shafi'i madhhab ge ilmerin mes adi itur tafsilan ebadwa shafi'i madhhab ge ilmerin midaloni dehayadu ge deterega onna tuhurge emme kur muddataki fanardo he ekamako dehayadu fiwa in dehayadu ge detere fiwa engotaka tuhur asfikam gawanama adi tafatin asan mane ki nifas aka hayadaka demedu ga anna tuhur ei tafat wedana ade dehayadu ge deterega anna tuhurge emme kur muddataki shafi madhhab ge ilmerin garihu gaves aw jumhurne ke egota fanar dos enama
නිෆාස් ගෙලියා හයදු ගෙලියා මිදෙමෙදුග අන්න තුහුර්ග එම්මෙ කුර් මිද්දතක බස් වකි මින්ගණ්ඩ ශාෆී මذහබ් ගේ අනුමර විදාලවනි නොවේ එම නිෆාසේ මානේකි මී අංගනක එන බඩබඩු ගේ මෆෝගා විහෙයි අද විහෙවම නුකුන්න ලේ මි නිෆාස් කී දැන් නිෆාස් කමුන් තාහර් උමා දෙන් එන ඒගේ ෆහුගා අන්න හයදක මිදෙමෙදුග අන්න තුහුරක ඒකි වකි මින්ගණෙන් ඔන්න එච නූනේ එකිතම බොඩබස් දෙමිගෙ හිඟා දානේ මානේකි මිදෙන්නේ විෆදෙන් අන්න තුහුරුගේ එම්මෙ කුරුම් මුද්දත කීවස් කණේලිෆා ඔන්න එච නූනේ ඒ ශාෆී මذහබ් ගේ අල්මරින් විදාලෝනේ අදෙන් හිඟවා මි හයදුගේ මුදතා බෙහෙගතුන් එහෙන් අල්මරස් දෙකඩා ගන්නවාගේ අද කුරස් දනන ෆදෙන් ඉමාම් ශාෆී අද ඉමාම් අහමද් මි බෙෆම් විදාලෝනේ හයදුගේ එම්මෙ කුරුම් මුදතකි එර්රියා එද්වහේ අද ඉමාම් ශාෆී ඉමාම් අහමද් ඉබ්න් හම්බල් විදාලෝනේ හයදුගේ එම්මෙ කුරුම් මුදතකි එර්රියා එද්වහේ හනුෆුල් කරවානි අබු හනීෆා විදාලෝනේ එයි තින්රියාතින් තින්දවහේ ada tinriatan duhe den imam ahmad ibn hanbal asha imam shafi'i midebe fulna taidu karwa be fulunga terega ata ibn abi rabah adi abu thawr himin wada gannawa adi ekamaku anir ra'yaki ei haidu ge me kurmin waraki tinriatin duwale mihim bidalone abu hanifa taidu karwa be fulunga terega himin wada gannawani sufyan ath-thawri adi abu hanifa ge darewarum kamgawa al imam abu yusuf adi al imam muhammad ibn al hasan al-shaybani befulun den adi abu hanifa de kodagen oni tinriatin duwale imam miraya taidu karwa ilmirin eboluwa imam shafi'i ahmad ibn hanbal de kodagen oni hayadu ge mikurum warki reka duwale iraya taidu karwa befulun se boluwa den hanu karwa imam malik bidalwani hayadu ge kurminaka baki mudaten nowe miraya bes taidu karwa befulun eboluwa ei bayr riwayat tawga atagi kibayin bes mirayu asfa ebowe adi abu thawr ekin almiri arimus mirayu asfa ebowe den minun ra'yu tabes adi hatar madhab ge imamun ge terin bay befulun minun ra'yu tabes nisbe fa ebowe adi den hingawa nifas aki bihewma guligen angem mihaage kurmati faratun nukunna le eleki bihewma guligen rahim gatelega ufadifawa kujja nukutuma ekiga den rahimuga harlafawa le nota rahimga ekujja unna kotalu tibe fulun denoda inone arabin kyane mashima ingresen kyane placenta dene placenta ga hunnane le e divehin kyane mas nukutuma ekiga annale mi dennewunu le ei haqiqatuga hama hayduga leya hama daadi ekches ekibento hayduga le kiyus haqiqatuga rahimga e forwe rakakurwe le dariyak asfane tive ekamo dariyak naitive hayduga le bagutun nukume gani komme maha kafar not komme ashavis duhe getrega buru alamun mi hayduga le komme hena kabas hayduga le nukutun komme hena kas kurmatwane nifas gele mi nukunni midene fadein dariyak rahiman istiqbal kurbi e dariful rahimuga ufadi boduwe midane viha minwara viheve minwara bodwe nuwamaha amugataka nuwamafawga mi vihani den e vihuma fawga demmes ekala rahimuga raka kure fahuri baki leta mi nukumege menani kuren dane fade ekala placenta hunda leta mi nukumege menani adies enuwes rahimuga huri baki leta mi nukumege menani emma haqiqatuge ege masdar bala erga hayduges adnifas ges le ki ege masdar bala ham ekche den fiqhi gatun hukum takabbala erges ham mulin ekche mane ki hayd wariya namaz kurum manakam ga wair nifas gele ge kan takurmat fami haves namaz kurum manawana hayd wariya rodan hifeir ham nifas kan takurmat fami haves roda inu feer hayd wariya wat'un haram nifas kan takurmat fami haves ekam nukrwena emma egotun fiqhi gotum wesham mulin en hukum takammenani kommegas ema huriya ilmenis bes wada gannawa mi vihewma fawga vihewma guligen vihewma fawga mi anna leki ei nifas ge lekama ema huriya ma ilmerin bes tekoda ganone vihewma guligen vihewma fawga anna le ei nifas ge le den em vijja kobato mi vihewma ekiga noto vihewma ge kuriga anna le ei nifas ge le to nunto ekama madga ilmerin eba khilaf wada gannawa shafi'i madhab ge ilmerin tekoda gannawa gotuga nifas gele vani mi rahim husuma fawga
den ele nukutumu ad rahim huswan jehena rahim gonani kocheto rahim gonani darifulu ekala fetus nota embryo ema mi kuda tutu darifulu rahimun nukumegen as rahim husuma fawga den nukunna le ei nifas geleki mi enden nematu wefulu handulu karwa misalakan anhenaku maabodu iruga de kudinna maabandu inna manaki twins wake emma wadu de kudin tibika emma wadu de kudinna maabandu inkam gawanama shafi'i madhhab ge ilmur me vidalwa gotun nifas gele bani emme fa kujja ade furdam kujja biya mafoga den devana kujja ves nukutu mafuga annale egmane ki emma wadu de kudinna maabandu fa anhenaku enaka furdam kujja biya mafuga den annale ki iyad nifas gele nu ekama ko devana kujja ves biya mafuga den annale ei nifas geleki mane ki rahim husuma fawga annale evani nifas gele ema shafi'i madhhab ge ilmeren dekoda ganwa gotuga vihum ge kuriga annale adi vihuma ekiga annale ei nifas gele nu adi kumato kurinden midenen faden emma bad dekudinna banboda fa angena kunama furtama kujja vihuma fawga annale ves ei nifas gele nu ekama ko devana kujja vihuma fawga mane ki rahim mulin husuma fawga den annale ei nifas gele egmane ki midennenu faden nifas gele ama en hukumtan annani mi rahim husuma fawga en le awmun ege kuriga misalaka ban bodo fa anhenako bihamu kuriga len nukum jekam ga wanama eki nifas gele kam ga nubilewen el bilewen ikum mes fasid ehm matter gele kam ga emege sabun nifas ge lege hukumen nanane mane ki en mi ha en ham wudu kogen namaz dos kuravidan adi ena roda guri kam ga wanama e roda mati gen demi suravidan ekam ko nifas gele ama enek roda kan nuhurwen enek namaz nukurwen ma shafi madhhab ge ilmeren dekoda ganwa gotuga nifas gele wani rahim mulin husuma fawga den annale ei nifas gele ki hanafi madhhab ge ilmeren dekoda ganwa gotuga darifulu vihairuga e darifulu ge boduba beran nukutumun den annale ei nifas gele mane ki hanafi madhhab ge ilmeren midalwani bandubodu kuda darifulaka bandubodu anhenako ena viha wagut awmu e viha wagutuge kuriga by far vihuma bidigin ege kuriyan annane le eleki nifas gele nune adi viham feshma guligin en leves in nifas gele nune ekama ko dariful vihamun dair ga dariful ge bodba nukumji den en leki ei nifas gele ei hanafi madhhab ge ilmur dekoda ganwage emi ma nifas gele awmu ekala nifas gele anna mihege hukmena annani ege kuriga أين هنا نهم طاهر أنهنا حكم طاهر أنهنا هذا طاهر حالته كمان كي حدث فري نوا بدو حدث فري كم حدث نوا أنهنا كروه هريا كم إيه أنهنا كروه مي نفاس كله كم كانوا من إليه أكم كابيس then مي مسألة هذا مي then مالكي مذهب بعلمرين مالكي مذهب بعلمرين بدال واقطوكا vihuma ekiga noto vihuma fawga annale ei nifas gele mane ki vihuma ekuga e annale ei nifas gele adi vihuma fawga annale ves ei nifas gele mitanga tibe from hanma flo korba emme harkash godega mikanta mi ade define korabani shafi'i madhhab ge ilmere shafi'i madhhab ge ilmere ariuga nifas gele bumattaka ele ban jehani rahim mulin husuma fawga annale ka ekamo ke evura tankala boda dudebani hanafi madhhab ge ilmere be from vidalwa gotuga mi banduga onna darifuluge boduba nukutuma fawga annale ei nifas gele evren adima boda eba du debba maliki madhhab ge ilmeren be from vidalwani vihuma ekiga yannale ei ves nifas gele adi vihuma fawga annale ves ei nifas gele ekama ko mikamuga haqiqatuga mimasalaga nifas gele ki kubakan kande alubumuga emme rangal madhhab ki hanbali madhhab ekiwe to hanbali madhhab ge ilmeren vidalwani vihuma fawga annale ya vihuma ekiga ad vihuma ge terega annaleya adi vihuma guligen hama vidigen ege kuriga annaleya mihuriya leki nifas gele ad mane ki angenako banbodu wegen enaga vihawagutu gaabegen banduga risaganegen and vihambegen e anna mi riyumuga terega vihuma hama vidigen ekamako ege kurigen an by far le annane hanbali madhhab ge ilmeren vidalone eyes nifas gele ema hisabun eri anga miha nifas terega hemi nifas ekama en huriya madhaben ekala bihemuge kuriyen annale bihuma vidigen ekama kuriyen annale e nifas gele ekama ganu ballawa ima mikam ga emme rangali emme buddhi qabul kurweni
nifas gel le kanelu umuga hanbali madhab gengulu wagoy sabaki ilmi gatun argument inge bihewma guligen hama vidigen ege kuriga anneles ei hama haqiqatu ga bihewma fahuga anneleke hama ekchen hama emmastarkun anna elle emvijiya eleya bihewm ga fahun anneleya tafatu kurumuge bes maanenen ema mikamuga emme rangali hanbali madhab aden vihema guligen annale kochitto mi vihani dariyaku mi vihani ade adamige dariyaku bay faran algon men giteren anhenum vihayruga eba viha e duas nufura anidda faran eba viha duas furan ki kurto e kujjaga furana vesnelanes ema jumhurum vidalwani e viha iruga e anna e nukunna darifulu ei adamge dariyege sifa nota sura nota adamge dariye ingefada e khilqigatum ufadifawa echki ei adamge dariye kan ingefada kommes kame onnan jehene mane ki niyefachen nota ingije mifada kommes chen onnan jehene nuni bija den anginege kurmat faratun nukunna echka guligi anneleki ei nifas gelen nune ad mane ki ehem madhab tawge ilmer me vidalwani biha iruga rangala sura furiyam mefawa ade hedi ufedumuga ede ekujjege ufedum rangala furiyam mefawa nuwata ufedum furiyam nunkamga avies bay gunawantakun ei adamge dariyekan hama kanelgen yaqim wa fada gotakan algon menna bay gunawantam fennan hunna misalakan nefacchen nota ingije efaden fennan hurikamga wa nama den eya efada kujjen nukutuma gulegen anna le nifas gele kavani mi masalaga haqiqatuga emme rangalam mikanta bayan ko debani shafi'i madhab ge ilmerim vidal wani vihair e viheve echki ei gandu lefade kam gavias nuota maskole kam gavias e viheve echka gulugin annaleki ei nifas gele mane kommehin e adam ge dariyege suraga huri echka waka nujhe adam ge dariyege bay gunawanta fada misalaka nefacheno do ingije fada kommeseche inge gota hunna echka waka nujhe hama gandu lefade bihekam gavias maskole gotan echekam gavias e viha irga e viha tam balan hunna fuluma mihun shafi madhab almer vidaloni fuluma mihun hekidifie ei adam dariyege asnu ufadifawa echike emejja ei nifase ema mismanu ganama fuluma mihun ke kurodo doctor algomenna irshad dive e nukin echeki ei adam dariyege asnu nukin echike emejja oti nifas gele kam ga hemine fa mi shafi madhab almer vidalwage mi mikamga emme rangal mikam bayan kadde ba madhabaki ema mizmanuga mi algon me tibeflone senguda enwana mi bay bali halata nota bay bali halata kurmat wege nota bay far kurmat noes mi banduga onna dariful about kolla ayruga nota mi dnc hada ayruga bay far nukunnani gandu lefode nota bay far e onna gandu lefode nota maskol nukunnani kunkudi wegen ema mifode kunkuni wegen nota gandu lekol kan nota maskol kan onna echen nukun irgois e a ekiga enukunna le nota ege fawon enukunna le ei shafi madhab ge ilmer inde kodaga no agotuga ei nifas ekamo ehem madhab ta ge rayu algan me ikhtiyar ko fikam ga wanama enwana nifas ka sabaki ekela gandu le fodu nota maskol nukunner ega nona na bes ei insani khilqa ge asare mane ki midene faden nefachen ingije lole bolen efade chen hunnane hama lefaden nota maskolen onnane ema ei nuwana nifas geleka ekama ko mikamuga haqiqatuga ikhtiyar kurun emme awlakam bodoge mani shafi madhab garayo sabke ebe from shafi madhab ilmer vidaloni insani aslakum ufedigin asrikam gawanam edin ei komme gotakon ekam gavies gandu lefatakon ekam gavies maskolakum ekam gavies komme gotakon ekam gavies insani aslakum ufedigin aechen e anghem miha bihagen eya guligin annale ei nifas gele adami shafi madhab ilmer de kodagen wage I think hayatuge masalaga haqiqata kurindin fadin dalil takabbalaruga e digu mudata kur mudata egem digu mudata kur mudata kanel maka nasakun kanel faka nowe puriha ka bina famoni urfa ad kade ballawafa then nifas ga lesama mifadin ege digu mudat ege kurmudataka nifas ge kurmudataka paki mingane kanel fakanowe ege mo nifas ge emme digu muddai bayin hadith takuno ashab bebe kalunge basful takun kanel fa ebowe ei 40 dos kama kanel fa menoni
أم سلمة رضي الله عنها قبسفني إكمنا بدالوني كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. أم سلمة رضي الله عنها بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وسرقا نفاس حالة كرمة فانهنو أميهم حالة كمتيجا سالس توسندن دمتي بي معناه كي سالس توسندن أميهم حالة كا روده في منتي نوت نماذج كرم منتي سالس توسندن دمتي بي إما مين أقول منا مي إبا كمس من بركة دليل لبي سالس دوها برين جناين أصحاب بيكالون كتيرك من ودانوا أنهم بيبف كمبلون سالس دوها برين جناين نتبع واكما إما جمهور ندكودا كنوا أقولتوا نفاس के दिग मुद्दत की 40 दुआ फौगा योती निफास के लिए निमिफा दिन अन्ना ले की इस्तिहाबा के लिए औम निफास के लिए अन्नाइर yang miha nukure kan takkurwen mane ki namaz kurwen roda hifwen kuma kasmi jumhur de koda kan wage ekam shafi madhab ge ilmaring ariuga nifas ge me dig mudat ki 40 duwa nu ekam ko fas dolas duas kuma kas nifas ge hayd ge ad nifas ge kan takkurmata fa miha ka roda in hifwen en roda hifkam gawe se roda sahhinwan namaz nukurwen ad namaz kurikam gawe namaz sahhinwan ekam istihada ge li an anhenaka ميكانا تقولني مهننو استحاضة قال لي أكي أي عام وقتيجا حيدو قال دوسور نو إهن دوسور أدي فيه ومكابس نقولي أنهنا كرمة فراتم ميأنا ليه مي كما كي مي حقيقة تجا كمس باوتك بالي حالتك نوتا أي أدي أنهنا ج هشيكندوجي مي إتريج باتا مي فانكشن كرنجي غوتا غوليفو أننا كمك جسابون أن ليه مي ما كريسروس إنسان الدماغ واكم كس مي حالتك يقولك بس أنهم ميها إن نماذج دوكل نجى حالة نو إكمل أدين رودس دوكل نجى حالة نو إكمل إن صاف طاهر ومجا باقي خاص قوتك ينقل نجى حالته ميكنت بيان كده ومنكير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مي إرشاد بني سلمة رواية كروا حديث رضي الله عنها سلمة مي سؤال كروا نكير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهناك استحاضة قال لي إنك هشين بيروا إرجع كنت القرآن كينتو سلمة رضي الله عنها مسوال كروني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم إكمنا مرشاد بني لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستغفر ثم تصلي رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم بيان قد بني استحاضة كنت كرمتها أنهنا إينا بلاه شكمه دوستكا ريتو گترين إينا حيدو أولو دوسرغا إينا حيدو أولني كيها من بركتو إفدين من بركان علم فوقا من برك إينا نماد كرون دوكرا شكمه دين من برا نماد كرون دوكر مفوقا من برا دوس فايت بگديو مفوقا دين إينا هناكت مفوقا هناكت مفوقا إينا كرمت فراتوغا لي أو مناوا فدا غوتكا فتين نوتا كافين لي أو مناوا فدا غوتكا بندو كور مفوغا دين إكمنا إفدين كانت الدماء فانهنا نمادو كراه شكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم استحاضة لي أو كانت كرمة فانهنا ميرشاد دبني أنهنا إن حيدوا دوسور عام مغتك إن حيدوا إني كيها دوسور تو بلافا حيدوا ممبر إن دو قراني نماذ كرون ذلك حدوس وندين إن حيدوا كنا دماغ عننا نما حدوس وندين إن نماذ كرون دو قران مانك إيه حيدوا دوسور كم قابلاني دين دوسور فايت ودي مفوقا دين حيدوا دوسور نمني كم بلافا إن فين وراني أده هنا جناني هنا كت مفوقا إكل استحاضة قلي أدرس إبعاده إما إكل لين أنا قلت كرمة فرا بندو كرم مفوقا دين إن هم نماذ كرا نماذ كروده فاولين دين من نماذ كروده فاولم قتريجا إن أدم مفدين إن كنت كرويني عام قتيج إن حكرين حيواني كيها من بركته كده دوها كان إنجي ميه كم جوانما إن نيجي أنهن وستبين بفار مثالكم إرجع لكم حيدو كنت كرمة وانهن مثالك إما هيجا تندوس أنا ما هيجا ددوس أنا ما هيجا حدوس أنا ما هيجا ديدوس حيدو كنت كرمة واميه كان نيجي عام قتيج إن حيدو كنت كرمة ونيكين كمه ميما مفدين كرمة وانهن نما إنا بلاني نوتا إنا مفدين إنا حيدو كنت كرمة ني كونفدين كان هاندان تفهميها هذا مفدين ميهم بلاني إكلا سفيا كرندن نوفدين حيدو كليج سفيا إنك استحاضة قلة إنا دائما يقولك أن إيرجا إليجا حياتك صفتان هوري كم جاوا أنا مكردنا نفذ إكلا حياتك صفتها كي كردنا نفذ كلا
kommes minbar ka tafatwane ege was tafatwane ege ola min nota ola nun kan haydu gele tankula bodan olawane haydu gele ganduwe ganden nuwane ema mifadain wahun wata kulain wata ege olakamun mifada sifata ka balafa kan alani haydu gele sifata kan ala bil mafawga haydu ilayki kubakan istihada gele kubakan kan ala baki qurani den mifada invest kan ala undugu wejje miha kinato kan qurani mifada invest kan quran undugu wejje kam ga wa nama den am gotegga anhenu hayduwa minbar balafa minbaran ena namaz kurun du kallafa den baki udustaki ei istihada ge dosta kam ga balani mane ki ei am gotegga anhenu mi hayduwa ulani hadwas nota hadwas ema istihada ge leka nota haydu ge leka egodas kanala kan nengi jinnu nengunu miha ege sife balafa sene kan nengunu ena ge aada am gotegga kurige ena aada haydu mundiya aada ge gotun haydu mundiya gen ena handane tije nota ei haydu nuwe hore kudakujjaka ena baligh wiruga istihada kantaka ekiga mi haydu ehmijjaka ena ge aada en adunus onnane ema efad haltu ga den balani am gotega anhenun e hayduwa minbar ei hadwas nota hadwas ema hadwas nota hadwas is haydu ge minbar kam ga balafa den baki odwastan ade hinagat mafoga den hama wudu kur mafoga kom farak namaz qurani ema mifadain kanta kurma kit ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad bafani ade mifadain kanta kura irga kinatto hadani ade mifadain istihada gele akam ga bias anhem miha kan mujhene e komme farak komme namadaka femara kashe hina ganna kashe enmes enetaka mustahab wegen wakame mustahab kame egotaka wajib kamennu ade istihada gele annam anhenaku ena komme namadaka femwaran algon men ena wajib ko fiya majbur ko fiya evani warbur bureka ema egotaka ves ena ka wajib enwan kirtman rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehin efadain wajib karwa fakane استحاضة لي أن أدر رسول الله كفان حديث فلتك بلاير أي واجب كم استحاضة لي أن نكون أنهميها كمن ما ذكرتك فمرهم هناك توني واجب كم هكذا بس دليل حديثكم أسفكانه إما علمهم بدال مني استحاضة كنت كرمت فأنهنا كمن ما ذكر هناك تون أي كي واجب كم نونه إنما إكان كرون أي مستحب كمك حبيبة رضي الله عنها حبيبة بنت جحش رضي الله عنها إن كانت كربي رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم إكمنا إرشاد دبوم إكمنا دب إرشادك أي واجب كمن نون كم ألقون من الفناني رسول الله كفان مي استحاضة كانت كرمة فوا إن هنا ندبا فا إرشادك إفدين هنا كت مكان أنجوافك كم يكس حبيبة رسول الله كفان دبين قدر كوكوفل نوتر رسول الله كفان دبين قدر بيفلي رسول الله كفان أمكابن زينب بنت جحش أخت هذا حبيبة رسول الله كفان إرشاد دبا فأبوي كم نمادك هنا جنم قطما إمارس كمنا كم نمادك تجا هنا جننا كم أدفن فمر واكم بني دين هم حبيبة أخته حمنا بنت جحش رسول الله كفان دبين قدر بيكمله زينب بنت جحش أخت هذا جحش تين دار كملوا متبوني زينب حبيبة يا حمنا بنت جحشة حبيبة بنت جحشة زينب بنت جحشة رسول الله كفان كملوا مي تيم بيفرنا كيس رسول الله كفان دبين قدر بيفرنا ميتين بيف كملونجي ماما يكي عبد المطلب قدر كمله كم يقص ميدا ترين حمنا بنت جحش هذه حبيبة بنت جحش مي ده بيكملوا نفس استحاضة كان ذكر متوي إما حبيبة رسول الله كفان دبير شاد كتير أي كمان برواية أسف بوي كم إنما هذا كان هنا كتما إما إكمنا كان ذكر في حمنا بنت جحش دبير شاد كتير هذا إكمنا رسول الله كفان اختيار كربي ديكا تو كتير إيكوتين أي ديناماد إكرب وافا كم ديناماد هذا إن هنا كتما كون ديناماد كرب إما كم ديناماد كتكا زينب بن حمنا بنت جحش مي هنا كنوني إيك فوقا ديناماد ميكربني كم يكس مفديكم هريا حالة رسول الله كمان إرشاد فاكن إنجيج كي هنا كتما كي استحاضة حالة كرمة فا ميها هنا كتما كي هذا كم من ما ذاك هنا كتما كي أي كم نوكا همه كني استحاضة حالة كرمة فا هنا كن جهني إينا حيدو كنت نيموني من وتا حيدو كدوسر كمان إينا بنا دوسر نيموني واجب هنا كتما هنا كن جهن أي حيدو كهنا كتما بس استحاضة هنا كتما نو دين إيج فوقا إينا كرا كم من ما ذاك وضو قراني بين علمرن ذكر راجع نواقتك كم من ما ذاك وضو قراني وضو كرم فوقا إنما قراني هذا إيج فوقا إينا كم من ما ذاك هنا كن مجهنا إيج ما كم من ما ذاك وضو قران جهنا كم برجنا علمرن ذكر راجع نواني رسول الله كفان من حديث فوقا مناني ثم توضئي لكل صلاة
den komme namada kattakavis kamana wudu karawashe den ege fawga ade wudu karavumge kuriga istihada kanda kurmate fawa angena krama ena wudu kurmuge kurige enage kurmate fara bandu kuran jehne mi le no kunna fada gotaka fati kolakon wata kafa kolakon de mizman gaano mizman ge angenu beenu kra ped eyama rangalo echen ei efada eche beenu kuram mijeni ekala namadu kura taanga hutta ei abadus le asasun angena kamun emiha ko namadan huttaves le asfana tive ekamaku mifadain bandu kurma fauga ena kuranje ekanta kurma fauga den ena namadan hutta le akam gaves eki masaleno adikowata ena lege sabun ena namadan huritana le enon kam gaves ege sabun ena ge namadwas batuloge nodana ena namadam frem karambi den anekamaki haydu ge nifas kurmate fawa anhnaya istihada le kanta kurmate fawa anhnaya huri anittifat ki ade namad roda mikanta go itirong ittifat ki haydu nifas veri anhnaya waqubun wa tajma'un ay haram kame ade haydu veriya wad nifas veriya mi kanta kurmate fa angenaka enage ekamlege firmiha egatu bas jimaa ge non sabaki ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana karba fa kamat ko kirt quran ge nas mana kore fa kame haydu ge surga angenna jimaa'un ekamaku istihada ge halat kurmate fa angena ya jimaa'un ay egatu bas mana kamenu ade ko wata jumhurun ekan huddo karba hame kani imam ahmad ibn hanbal nisba wa ra'yi Imam Ahmad bin Hanbal nisbe wa ra'yin boy istihada kanta kurmate fa angena was kanta kurmate fa angena ge firmiha kari nun at jimaa nun eye rangalo gotaki ehin onna ra'yin boy ko men ra'ye ke midenoni Imam Ahmad ibn Hanbal ges anir ra'yaki ham huriya ehim fi qiring ra'yu ay istihada ge halat kurmate fa angena ya jimaa ki egut ko bas haram kamennun ka eki vegento eka inge gotaki kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kalunge terege betibbevi ashabe kalunge terege menudanwa angem bebe fulunge terege betibbevi istihada halat kuramte wafa angeno ein ebbes bekamalaka wata bebe kamalunge firi kalunna jimaa'un wata ambem kamalunna karu dagatum manakur bikamaka ebbes dalilen asfakane ekama ya idikola efada halat kurmate fawa bebe kamalunge firi kalun jimaa odagan nawakama re kurawakama ad aada gotiga ambi firkam ge gulum hingawakama riwayatan asfa bay emege terega ad hadith almarin riwakar wa gotiga himna bint jahsh firkalum ekamana ya ambi firkam ge gulum hingawa ad habiba ge firkalum ekamana ya ambi firkam ge gulum hingawa amid be kamalun kiyus istihada kan kurmate fa de be kamalun ema engage ki istihada ge halat kurmate fa anghna ki yanghna ge firmiha ya anghna ya ambi firkam ge gulum hingung edan kurung ay egot ko ves manaka men nunka haram ka men nunka adi ham hudda ka mekan ay habiba ge firkalun habiba kan takurba himna bint jahsh ge firkalun himna ya kan takurba adi himna bint jahsh ge firkalun ki mafrad ma ay mus'ab ibn umayr radhiyallahu anhu mus'ab ibn umayr aw haram foga hudhan grama shahid foga himna bint jahsh kawn karbi talhat ibn ubaydillah den himna habiba bint jahsh radhiyallahu anha ekamna ge firkalun ki abdurrahman ibn auf isna wadano himna ge firkalun ki talha ibn ubaydillah habiba ge firkalun ki abdurrahman ibn auf talha ibn ubaydillah was abdurrahman ibn auf is debeful nakis sallallahu alaihi wasallam ashabe kulan tereng aratib be debeful ade swarge wadagen nevenakam ge khabar devi fawa dihe be kalun ge terin mi debeful ismana dagenwa talha ibn ubaydillah sadi abdurrahman ibn auf hema debeful ki ben warid fawani debeful na debeful ga mekonna ade mi istihada halat kuramte fawair bes debeful edan kurwakama am firkam ge gulum hingawakama emijja engage ki ei haram kam nuka sabki haram kam ga wana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi khabar itlek fana libada gadis adi mikma begatun ebis olme bebe fulna araf wakam ga wana ekama begatun swal kurabis adi swal kurabikam ga wana rasulullah fana kam bayan ko debis ema efadain ei haram kam bayan ko deba fanwar engage ki ei hudda kam anekamaki istihada galiya hayd galiya war bad tafat hayd galiya ki baki mim baraka baki dos waraka anneke inamis istihada galiya ki midane fadain baki halat gesabum nikan digul demiganda masale ema istihada galiya hayd galiya ade war bad tafat ngi bole adeng algon wa nimal kuring adi de masale en fartamaki nam istihadu ge masala kurmate fa angina kan namad nukurna ma firde nifas kan ta kurmate fa angina kabas den namad wagutuga
hayduge kanta kurmat wejjekam gawanama ena enamadu kurun adi waki namadege wagutuga hutta hayduge kanta nimunima ena enamadu kurun adi mi masala maneki huriya ilm menes dekodagannawa gotuga anhenaku hayduge dosar nimu ena waki namadege wagutuga hayduge dosar waki namadege wagutuga hutta enage haydu nimuni tahirwi envejja ewagutuga namad ena kommen viskurum wajibwana ni huriya ilm menes bes wadagannawa masale e bes khilafin oy masalenu ekamako sualaki misalaka mendur not asr namaduga misalaka algona mihar mitibi miwagutuga mi anhenaku tahirwi hayduge le kendigendi envejja ena kuran jehani hamekan asr namad hoye nuwata mendur namada denamada ek kuran jehani je nuwata aisha namada fawga aisha namad ge wagutu ovva anhenaku haydu ge le kenuni envejja ena kuran jehani aisha namada ekane he nuwata aisha namada fatis maghrib namada denamad kuran jehani je ada mikamuga khilaf badaginoni hanafi madhhab ge ilmerin dekodagannawa gotuga anhenaku enaga hayduge kanta kurmate fa halutuga e hayduge le kendumu yange miha dem wajibegen dani ena evagutegga hutta e hayduge le manavegen dia ada tuhur ena kurmate wi wagutuge namadu maneke mihar misalaka asr namaduge wagutuga mewagutu hayduge fa anheneka e hayduge kanta nemi tuhur kanta kurmate ja den ene wajibani hamekene minamadu kurum mi asr namadu kurum mendur namadu kurum wajiben nuane aisha namaduge wagut ovva hama aisha namaduge wagutuga haydu kanta nimi tuhur kurmatum ene wajibana aisha namad kurum ege kurim midiya maghrib namad wajiben wala ekamaku hanafi madhhab ge ilmerin fiwa en huriha madhhab ge ilmerin ad mid dekoda gannawani jama' kurwe denamade kam gawanama bad misalaka aisha namad asr namada mendir namada jama' kurwene maghrib namada aisha namada jama kurvena ema jama kurve gotam onna namadegge wagutuga angenaga haydun kendi tahir wejjekam ga wa nama ene wajibegam wani ekkale evagutegga hutta ene turuga kanta dimavi wagutuga namada adi ege kuren oin wagutuga namada denmadu kurme maneke mihar asr namaduge wagutu miyai asr namaduge wagutuga angenaku haydu hutta ene e hayduge le kendi tahir kan ene kurmatwi emvejja mihar miwogutuga haydu kanta kendi tuhur kanta kurmatwa angena ene hinagat mafuga wajibane miyaduge mi asr namaz kurma adi miyaduge mi hukurduge mendur namaz kurma ekibegento ebefulum vidal wani mi asr namaduge wagutaki mendur namaduge sam wagute e jama kura miha taka fasko jama kura miha taka ekkala mendur namaduge wagut adi demi ebote hamegota aisha namaduge wagotaki maghrib namaduge wagot ei fasko jama kura miha attaka maghrib namaduge wagot isha namaduge wagot ema aisha namaduge wagotuga turge kanta kurmat wejjiya ena hinagat mafuga e aisha namadu ena wajibane adi ege kurige maghrib namades ena jehene hada kuran sabaki ena tahirwi maghrib namad adi demi ovva maghrib namad ekala jama kura miha attaka maghrib namaduge wagot demi oy ehmima jama kurwe gotam onna denamada wejjiya ekala jama kurwe gotam ovva ena etanun ennamadege wagotuga mi tuhur kanta kurmadivi ema ege kuriyan on namad ena kuran jehene ema ekan dimawane hamekani asr namad wagutuga tuhur kurmatwa miha asr namad ekega mendir namad wajibwane adi asha namad wagutuga tuhur kanta kurmatwa miha ya asha namad ekega maghr ege kurige maghrib namad kurum wajibwane ekam fatis namad ge wagutuga tuhur kanta kurmatwa miha ekan asha namad kurum wajiben nuan sabaki asha namad fatis namad eki midan jama kurwe namad enno enewas hanafi madhab ge ilmerin kiyeto mehim dana hanafi madhab ge ilmerin bidalwani mi jama kur befulun episode nogonwa namaz jama kurmaka befulun episode no gotuga namaz jama kurwani de halatega e mendur namaz asr namaz jama kurwani arafat ge do arafat bemuka den maghrib namaz isha namaz jama kurwani muzdalifa ga ham hajj ge terega muzdalifa ga nota mina galgon handa ne ba ko me hajj ge terega annane maghrib namaz isha namaz jama kurwe halat den arafat wagutuga annane asr namaz maghrib mendur namaz asr namaz jama kurwe mide hala fiwa egotuga wes hanafi madhab ga ilmeren episode no gonwane namaz jama kurmaka
ema namaz jama kurun e befla beswada ganna kamenu ema namaz jama kurun e beswada ganna kam kan nuwa kam ga wanama asr namaz ge wagutu wegen no dana medun namaz ge waguta kashen e bes halega ekama ko ehin jumhur de koda ganna wagutu ga namaz jama kuram ya misaka datur wari ek ena datur kura erga namaz jama kuram benum be hemje asr namaz ge wagutu ga medun namaz kurena faska jama ko hama ishan namaz ga maghrib namaz kurena faska jama ko ema hayadu ge wariyaves mi asr namaz wagutu ga ena tahir jikam ga wana wage tuhur kan ta ena kurmati janama ekala kurige mendur namaz kuramwana ishan namaz ge wagutu ga ena ge tuhur kan ta kurmati jikam ga wana ena jehene ege kurige mi maghrib namaz kuran mi saba maliki madhhab shafi madhhab hanbali madhhab bes badanani den anikka mi saba kuda masalega befun debes wadaganwani kiya warakato kiya mimwaraka bagut libni mato mi namaz jama qurani maliki madhhab ge ilm mer midalwani misala kalgon meti asr namaz wagutuga mieduge asr namaz kurige medi salaka hukurdu ge mendur namaz hoti ema haydu kan da kurmati fa mi haya mi asr wagutuga mi haydu le kadigan tuhuru kan da dimag kam ga wanama ene mendur namaz kurum wajib wani fasraka'i kurumuge wagut ovva baki maghrib namaz kurin fasraka'i kurumuge wagut ovva ene le kandi jikam ga waname ikom fasraka'i to ene firtam qur'an mendur namaz kafa den asr namaz ge erraka'i qurafam maghrib namaz ge wagut mi wannani ama evara wagut wajja ena mendur namaz kuran jene ekame ko fasraka'i qur'an ene ge le kenunu iru fasraka'i qur'ane waguten ene kanne ene ngoti hama baki erraka'i deraka'i tinraka'i no hataraka'i qur'ane wagut emme ja ene ka mendur namaz wajib wenwana hema fasraka'i kurmuge wagut wajja ene jehene mendur namaz hataraka'i kafa den asr namaz kuran ema fasraka'i qur'ane wagut nekfada gotaka lekande jiya ena e kurige namaz mendur namaz kura kan jehene shafi'i madhhab hanbali madhhab anwar midalwani takbiratul ihram hama maghrib namaz kurin mi lekenuni hame kan Allahu akbar em bunalaha wagut kolen ba Allahu akbar bunalaha wagut kolen mati emejja emes ena femaragen as wage maghrib namaz wagut wankam ga ves ena femaragen as jehene ekal asr namaz kuran asr namaz kuriga jehen maghrib mendur namaz kuran mane ken jehene mendur namaz kuran en jehene mi asr namaz kuran mane ki takbiratul ihram libeha kudu wagut kolen efad wagut kolen obaves mi libijia en jehene mi namaz kuran ad mi befrum vidalwa basfo den anen kamaki adami hayadu gelle kendum den oti tur ad hayadu gelle kendum nengati hayadu kanta kurimatu ma met almering ebe khilaf daganwa ade man midenna mole chiki misalaka anhenako ena asr namaz wagutu hutta mi hayadu kanta kurimatwani emvejjiya mi asr namaz wagutu no nime emvejja ena haydu kanta nimun ekkala asr namaz ena kuran jeheneje bain ilmerim vidalwani ene baki erraka'i kolleve minbar baki asr namaz mangwafi bain goifun erraka'i kurwe minbar erraka'i kurwe fada wagutu kole diuma fawga ena haydu gele anfashi emvejja haydu gele kanuma fawga ena asr namaz kuran jehene sabaki ena erraka'i qur'ana minbar ene libije رسول الله كفان حديث في الجماعة كمنوني من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة باكي نماذج الركعة اللي بيجميها مولي نماذج اللي بيجي إما إنا الركعة القرآن بقول اللي بيجي إما جي ماني فرصة اللي بيجي إما إنا نماذج مولي نماذج بقول إنا اللي بون فدا إما إنا جهنا نماذج هذا القرآن مي الرأيو أنا الرأي كي الركعة كي كرنتو إنا نماذج آدا قتيجا ಆದಾಗೆ ಗೊತ್ತಗ ನೋತ ನಿಕನ್ ಲುಯಿಕೊಂ ಮಾ ನಮಾದು ಮಾ ದಿಗುನುಕೊಂ ಎಮ್ಮೆ ಲುಯಿಕೊಂ ನಮಾದು ಕುರವೇನೆ ಫದ ಮಿಂಬರ ಏನೆ ಬಗುತು ಲಿಬಿಜ್ಜಿಯ ಎನಮಾದು ಕುರಂಜೇನೆ ಮಾನಕಿ ಲುಯಿಕೊಂ ಹದರ್ ರಕಾತ್ಗೆ ನಮಾದು ಕಂ ಗವನ ಲುಯಿಕೊಂ ಆಗೆ ಎಗುತಕಸ್ ಮಾ ದಿಗುಕೊಂ ನುಕಿವಾ ಮಾ ಗಿನ ದಿಕುರ್ತಕ ನುಕೊಂ ನಮಾದು ಗ ಮಾ ಗಿನ ಬಗುತು ನಹೇದ ನುಕೊಂ ಎಮ್ಮೆ ಲುಯಿಕೊಂ ನಮಾದು ಕುರೆ ಮಿಂಬರ ಬಗುತು ಏನೆ ಲಿಬಿಜ್ಜಿಯ ಎನಮಾದು ಕುರಂಜೇನೆ ಎಫದೈನ್ ಎಮ್ಮೆ ಲುಯಿಕೊಂ ನಮಾದು ಕುರಾನೆ ಬಗುದುಸ್ ಏನೆ ನುಲಿಬಿ ಉಳನಿಕೊಂ باقي إفادة وقت فسين نلبون لك حيدو قلي أنا فشاك مجيا إكلا حيدو قلي كنيف وندين إنما قضاء كراك نجهنه بدون رأيه تمنا رأيك حنفي مذهب على المر مدار ورأيه بيفهم مدار وني نماذج وقته إيجي نماذج وقته فايت ومن غص
ege emme fahu waguta hame ad namadu ge wagut demiyo bay misal ka asr namaz ifon maghrib namaz war kari vejje emma ena farwa kodo kurum ngos namaz nuko miri turga halatu ge miri farwa kodo kurum namaz nuko hos namaz ge wagutu nukunnan war kari fota namaz nuko hota mi haydu kanda dimawi ehem vejjiya ena namaz qada kuran jehne ehem nuni vija namaz qada kura kan jehne ad namaz farwa kodo kurum ena namaz nukom mihunani namadu wagutu as jamun namadu nukom mihunani as namadu wagutu nukunnam bara kari efa hutta ekam namadu wagutu no nime bara kari hutta ena hadu kam takurmati emme ja halatuga ena jehene ena namadu qada kuran en nuni ena farwa kodu kurmenne ena namad amgotika namad samalu ami ena farwa kodu kurmen neti en hutta namadu ge wagutu nukunnan kari nuwe ad deba kole bas nugo sutta ena hadu kam dimawi emme ja ena namadu إن قضاء كراك النجينة ميت من رايو وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أدنى مالهم كرن دنوال وتيرات كريا أقول أميد كرن مي تُتّيه فوقا أده مي مدن ييت تُتّيه إنه مي سكول تاعو تُتّيه فوقا أقول مي درسا عن كريد يوم جه توفيق الله سبحانه وتعالى دبانة كمان أده إيرون أده أميد كرن أقول أميد كرن مي كريم بس مي فاشون يروق أقول هفتا كدهدو مي كريه جندم جه فرصة اللي بينه كمان إنما كوريان هفتا توقي تريجا هذا جانا لك ما هي عادو صندق مي فيلاولي نونان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته